Neke atu I te 8 mano ngā ākonga, te kaumārua ki te kaumaono tau, e ako ana I waho atu o ngā kura auraki, ko te nuinga he ākonga Māori. I pauria hau te kite I tērā rīpoata me wērā kōrero, ki taku whakaaro horekau he rautaki a tēnei Kāwanatanga ki te whakamāmā ake I tērā tū āhuatanga, ka hore anoa hau kia rongo I te kōrero o te minita he aha te rautaki o tēnei Kāwanatanga. E ai ki te Tari Arotake Mātauranga, te kaumātoru wiki te toha rite o te wā, e tatari ana e tahi ākonga kia whiwhi wāhi ako hou. Te kaumaono ōrau anake ka hoki ki te kura auraki, toko whā I te toko rima, ka wehe atu, kāore he tohu Mātauranga. Well, it's disappointing but not unexpected. We've known for a long time that alternative education is failing kids, and predominantly Māori and Pacifica kids. E mea ana te minita Mātauranga a Erica Stanford, kua tīmata te Kāwanatanga ki te whakaaro anō I te āhua o te Mātauranga I waho atu I ngā kura auraki. Ai aro ana ki ngā pūkenga mahi, ngā tohu whai mana, me ngā ara ki ngā kura matatini ki te aomahi hoki. It may look like driver licensing, it might look like heavy truck licenses, it might look like hooking up with the polytechnics to make sure that we are giving them standards that are on the NZQA qualification scale. Engari kāore he wātaka he pūtea hou rānei I whakapuaki I te minita. E ki ana te Pāti Māori me whai ara ako e hāngai ana ki ngā hiahia o ia tamaiti o ia whānau hoki. Kei te tautoko awa hau kia whaia o etai atu huarahi, hei oranga mō tātou. Kāre te huarahi kotahi. Ngā rere ko tāku e mea na ki te Kāwanatanga, tahuri atu ki ngā hihiatanga o te iwi. Kei rere kei te oranga mō te mō tātou tamariki mokopuna. E tono ana te Tari Arotake Mātauranga kia whakatūria, he pūnaha a motu, kia whai kai ako, whai tohu ngā ākonga, me te whānui ake o ngā kaupapa ako. E ki ana te Kāwanatanga, kua tīmata te whakahoutanga, engari te kia ngā rōpū āpitihana, kua roa ke ngā tauira, e tatari ana. Ripika timu timu, mātuia.